batagira ababyeyi bose baba muri kuno buzima. Iba mama kwihangana byanze, none kubera ko Imana yemeye kurega umukene n'umukire kandi izi ko bibabaye. Imana nyene ni Imana yarabiremye uko nyene kubera yabona ko bikwiriye. Benshi babyisanzemo. Mama nina buno buzima bujohera ryari? None gakibondo nyene nuko nyene rega. Ubu koko iyo papa aba hari tuba twaye muri buno buzima tubayemo. Nibyo usanze ndiko ndabwira mushikawe. Nyene umuntu abyisangamo mu nyuma akabyakira. Yemana aho kuba muri buno buzima umuntu niwe fumafa basakapfa ku isi nikituma ari isi twebwe. Mama nawe wakuriye muri buno buzima. Je bwari burenze ubu mubona ubona uko rupfu muvuga goze rukampera ko basi mwebwe mugasigara. Oya iryo jambo nindasuye kurivuga. Oya hama mama uko umuntu babandanya ba muri buno buzima inyamaswa mu kugirinda kurondeza ikaronga, none se twebwe turondeza hehe? Mujya nubwo bavuga ati ngo abantu barangana, abantu nago bangana mama, kuko kwisi abantu nago babayeho kimwe. Cyari gihe nyumvira mama n'iki ndi umuntu nk'abandi cenje ndi inyamaswa. Oya uri umuntu eka kuvuga ngo uri inyamaswa, uri umuntu wabyisanzemo none ucugwana se. Uzi impamvu Yesu kuvuga ko ndi inyamaswa? None kujya ni kupigo kwambara ivyo nibibaho. Reka abana banje nimureke gufatanywa n'isi ngo muce namwe munyereka agahinda moya. Reka abana banje kunyereka agahinda nanje sije nanje nabibonye mwana. Ariko gusa oya ni mwihangane Mama twebwe ntabwo turi abantu nk'abandi mwana wanje. Kubera ko utakira ibyabaye koko ntawe uripfuma ritararenga. Kugenda byakunaniye. Yo kunyene mabu. Oya yatuma turara mu nzira kandi twakagombye kwihuta. Reka twihuta. Yambujije kubihereza abandi ngurashoye. None ndikubona ahubwo n'imbaraga zawe ari ntazi. Reka gende murambe. Uri umurambe kandi abakiriya banjye barahagaze bakeneye kundangurira ejo ngasubira gushaka ibintu. Mabu jumo iki kuri. Mama ira rero ngende. Umuziga gusa ndayiza. Wahuje kumara iki hamwe? Umusha kumbwira ko atakunda kumariye mabu. Umariye iki se? Sindakuze ni imizigo sindayiteruye. Unzaniye imizigo. Ubusi saha twavuganye n'izungereyeho. Nje nawe twavuganye amasaha. Usiko nari mfite gahunda yo kujya mu rubanza. Ubuse ndugiyemo. Ntacyo naba ngiramira. Urira amasaha urira kubona imizigo yawe gusa namaze kwishikana mu nzu. Imeze neza nayitaye no hanze. Ariko ubundi twavuganye amafaranga angahe? 500 gusa. 500 gusa.
Mbundi se 500 nyaguhaye wayakoze iki? Ninoza kwikorera imizigo atakintu amafaranga y'amarira. Ndakubajije urayaguramo umupira wo kwambara, urayaguramo urukweto rwo kwambara, urayaguramo isabune, urayakoze iki? Shino yakoze n'ikintu kiza ahubwo ubufasha kameze twanje asigaye nigende. Ashira. Ibiro 200 ku kinga ukacumye mu mafaranga 50. 50 nayo ni imbabazi nkugirije. Mabuta igari ry'abandi. Ikinga ry'abandi narikose mabuta. Nje uho ndakorera iki kwe? Bira ku muryango ugende. Agiye kigungwa nawe n'umuvyeyi uko mama yaranje nigende. Bira ku muryango ugende. None kosa nakoze nikosa nyabaki. Imizigo yawe nayitaye hasi. Amasezerano twagiranye wayubahirije wowe. Hari amasaha twavuganye nje nawe. Sawa. Ibiro 200 ndavyikorera Mbone uvuye ku muryango wanjye. Mabuta ngirira ikigongwe n'ukuri kw'Imana amafaranga yamirize n'ukuri. Sinakubwiye ko ntafite umwanya wo gutinda. Urambwira ngo ntutinde. Reba igihaho kigeze. Uza amafaranga ariko ndakorera 200 gusa yonyine. Inzira yakuzanye ntabwo wayibonye. Ariko mabuta wumva wari n'ukuri. Inzira yakuzanye ntabwo yizi. Iri gikinga nariko iki? Bikiri byiza mbone wagiye. Sawa. Imizigo yawe nayo nataye hasi. Inzira yakuzanye ntabwo yizi. Sinayizanye yuzi imizigo yawe. Ayo nguhaye ntabwo hagije. ariko uyu muntu muko murafiki Uyu muntu cyo turi gupfa namuhaye akazi. Tugirana amasezerano ntiyayubahiriza. none byagenze gute Urabizi ko nari mfite urubanza ariko sinarugiye. ariko umva yakoreye amafaranga Ibyo ntubyinjiramo kubikorera. nyine ndabyumva ntabwo bindeba ariko reka nkumve abana n'ifuza Uri murumuna wanjye ibyo ntubyinjiramo ntibikureba. Sawa. ariko ibyo ntabwo byatuma bigutuma utamuhereza Please. Ikinga narikoze ku mafaranga 300. Je ndaza kujya amafaranga 200. Mu mafaranga 500 n'ukuri kw'Imana ndabira amafaranga mayi. oya ariko ibintu ukoze Gahunda twagiranye wayubahirije. Hari imizigo yawe nataye hasi. abana n'ifuza Sinongera kumva uvuga mu matwi yanjye. Mabuta umuye iki kuri? Mabuta je mama yaranje nigende. Inzira yakuzanye ntuyizi. Umuntu yangwa Inzira yakuzanye nibyo ndi kukubaza ntayuzi. jewe mama yaranje. ko wagiye ugabanya umutima mubi ukamuhereza amafaranga yakorera Hari imizigo yawe nataye hasi. Ushaka ko nkura mu rukweto? Jewe mama yaranje. Ushaka ko nkura mu rukweto? Ni ubu umuye iki kuri? Mabuta jewe mama yaranje. Bisabe. Wabyumvise? Subira mu muhanda wakuzanye. Bikiri byiza. Subira mu muhanda wakuzanye. ariko wagiye kubangira abantu neza Bira ku muryango. Ariko ubundi umva nkubwire rero Frank. Genda byizigiro umugira inama. Umubwire ko Didasi ari gushaka kwicisha nyine. Hajya Didasi si muyomba marume wa Vyizigiro. Ashaka kwicisha mushiki we. Ndakubwiye ngo umugire inama my brother. None ivyo bintu wabimenye gute yaka? Njyewe rega, njyewe urabona ndi umuntu w'umushisto. Ntabwo umuntu yambwira ikintu cy'ubugamba njye ugambanira umuntu ngo yicishe umuntu ngo njye nkomeze nyizirike ku mutima. Ndakubwiye araramuka akoze iriya gahunda ushaka kwicisha uriya mukobwa. Eba nakazi. Ariko Didasi n'umutima mwiza n'umuntu ubugome bwiwe bwamaze kuyagara bwabaye burebure nyene. Umubwire kugambana kugeza aho ushaka kwicisha mushiki wawe. Bira ni ibintu ko ubona umutima nyabaki afite umutima w'igikoko umutima w'ikinyamaswa. Ese mushiki we yamutwaye arenze n'inyamaswa. Uretse ko inyamaswa z'iki gihe zisigaye zirusha abantu urukundo. Wari wabona ari ihene yica umwana wayo ariko umukobwa muri iki gihe ari kubyara umwana akajya kumuta muri we. Arenze n'ihene. Inyamaswa zisigaye zibarusha urukundo nge kugambanira mushiki wawe umuntu muvuka. Ibi bintu bizogeza ryari bana ndagutumye umugira inama umuhereza advice ngende igendeye. Ibaze kujya kwicisha mushiki wawe niye mpamvu yatuma wicisha umuntu muvukana fre. Abantu bikigiye ko kureba abantu bikigiye imitima bafite
imitima y'ubwicanyi ko eba genda kubwiye iyi si njyewe biranyobeye ndabo kono haheze iminsi mutaza kunsura macha gimi no misi kujya abana nubwo tutaje kuraba amakuru turayafise wagiye mugabanya ivyo bintu sha macha wagiye reka kw'ivyawe dusanzwe tubizi kandi naba ndakubwira umutima wawe mu bijye namanza ngakuwa mbere gushika kwa Mungu mugabo nta nari muza muhira oye man umurika ndakubwira ntagwa nka ariko ruhari aho yatoka umbwira ko tatagwa mu ruhari uwacha muhira urengana kwibarabara ya macha darigira umupro birenze mani reka na n'uyu yaragafashe ejo niwe aciye muhira mama araguhamagara ukanka mwitaba aramwitavye ntabwo wamwitavye sinari mu nzu je sinabona kurabira mu ntuza kwidirisha ni wambaye mayekuteri chama ekuteri sky karibu wacu nawe urahebana karibu macha genda giye narakubwiye wewe udahevye vyizigira je ntituzoswa kuwererana nawe ngo tumenyerane kandi ubugenzi bwanje nabwiye guhera araserutse hari umengana agasuguru gashaje uraza kanuko imba kirara mu kiraro je sinzi ariko n'umuntu nta muntu ngaho umuntu anukuko n'umuntu nakubwiye wewe udahevye vyizigira genda kati ubugenzi bwawe nawe ntabwo n'umuhera kiranu okay niba utamuhevye uhebye twebwe inshuti zawe ntabwo twogumana n'umubesire n'ibihonye ariko mumenye ko atari buhire macha dereka ubu nawe ndakubwira iki nkuko cyangwa umuntu anuka nkuko niba twebwe twaremwe n'Imana yaremwe na Satani Mbere Frank ibintu ubwiye aka nanjye bafite umwanya wo guherekeza pe tukamubwira inama uyu muntu gusa pe yanyobeye nusi ndabyizera neza ko ari ibyo yavuze ariko reka basigiyewe sifite umwanya ndi bize gusa twe kujyana ariko byakunda basi nimba ufite umwanya bikore uko nukorera Imana ugirira umuntu inama uyungiye akiri kare dutabara ubuzima bw'abantu ndakubwiye ati mubise ijambo yakavuze hariya kwanza nanjye impene inyamaswa zisigaye zifigira urukundo kuruta abantu nta rukundo bakigira ndabye uburyo mama byizigiro yamahangayise kubw'abana biwe ubuzima bubagoye bubagize gute umva tugende je uyu munsi ndagenda tukoma muri buno buzima gushike ryari man please bajye saba ubuzima bwose umenye ko tuba duhagarikiwe n'Imana ikiba cyose ni imipango y'Imana rero humura Imana irahari usizi ikintu maji urabona igitunga baragiye agaciro ariko twebwe n'igitunga kiradusumba agaciro inkoko ifise agaciro mu rugo ihene ifise agaciro inka ifise agaciro ariko twebwe ivyo byose bidusumba agaciro muvuge gucuvize nabi ntabwo bigusumba agaciro izera Imana byose birahinduka ako vyiza ndagusaba kana yako ntibibaze ko ndagukunda ndagusuzugura sivyo naco bitwara ndafise agapira naguze rya hirya hejuru sivyo ndakaguhaye hacuzo bari bitwaye ukazura kamba cyo gukoze n'ukuri kandi mane guhetse giye ngenda kakuza Nakoze mani bweza n'ikibazo igura inshuti yanjye nubwo abantu bose bokwanka je sinzo kwanga mani bweza kandi urakoze cyane no kuba ari bishaje mani bweza ntari kandi wizera Imana byiza maji reka ngende shavyiza
urakoze cyane Imana iguhezagiye. Reka we eba ndaguherekeje ko ndamukirize mama wawe. Ego Ubwo ati ishaka batashe. urakoze. bakubwiye nka kwavamo batindi ndakunusa uri kuranukira genda uzogaruka woze wisiza he nyaruta ego sha kuranera ikigongwe nakubwiye genda vayo mvira mirobi n'abandi bavome bazanye amahera badasa nk'ukuntu gasa nta nikadambiri wambaye abakiriya twibandaniriza nese we mwabaye mumuretse nawe akavoma nibura akabona amazi yo kujya gukaraba hakora amahera kandi arananuka amahera azayazana ejo babarira nta mwanya afise Mama je narambiwe n'ukuri. Je narambiwe mama, je narambiwe n'ukuri. none ko muyizanye igaragara Uzamaje mu batubwire hariya mama. Ngo namukera vuma ku mugezi. Mama je buno buzima je ndaburambiwe mama. Je ndaburambiwe buno buzima. ariko byizigiro kubera iki reka kurambirwa nama ndakubwira nta wankukabaye erega gukena singisi Singiso gute aho tugiye batwinuba mama. Aho duciye hose bakira amate hasi ngo turanuka. none niba ibyo baye babwiye hari aho byabanditswe ko none Twanditse ko kandi bituye ko mama bye bituye ko nawe nabyubona. reka kugumuka mwananje ewe byizigiro mwana wanje gira umutima wakigabehera buri kurakura Na mutima wa kigabo mama. Umuntu agira umutima wa kigabo bivanye n'ubuzima ari mu mama. Umuntu agira umutima wa kigabo bivanye n'ivyo ariko arabona. Hoza mwananje none gabana banje nkora iki kweli mama ubuzima buraturambiye mama Buraturambiye mama. ariko bana banje none ibiki mama none ibiki. turemeza biraturambiye rema n'ubundi ndi kuri rya jambo nta wankukabaye kandi ntawe uri vuma ritararenga ndabibasubirira Sibona mama. Je uko no bandanye kuba muri uno buzima. No fuma mfata ikamba nkiyaho. oya mwana ndoya kandi oya mama birakwiye ko dupfa muhoza mwananje reka guhaga ubuzima uracafise iminsi yo kubaho mama ntayo mama yabuze amajambo babwiye ayo majambo nta n'ubu uri kurayavuga reka abana banje akira ibiriko biraba mama oya kuko indabaremesha ntimubyumve mama no kwirobina basigaye batwirukana mama birabahote mama batubwiye ngo tureze nabi mama tugeze ku rwego ko batubwira ngo nta mazi y'ubunage ahari kubera ko ibi byose imana yemeye bikaba ego reka babibabwire mugabo ndabona umve ntibyabatashe ku mugongo mama ariko niyo niba ibyo bitagiye ntibyanditse mama niba bitagiye ku mugongo biri mu mutima
mubyeyi tekereza neza iki magayisa ahangaha mukizi mahoro ndamahoro shaka amafaranga yanjye nta mwanya mfite wo gutakaza hano gamuvyeyi iki mubyeyi nakubwiye ngo nshaka amafaranga yanjye umunsi umwe ubaye icyumweru kimwe gifasha ukwezi naje kuvunikira mwebwe naje gukorera mwebwe ariko rero iyo umuntu yemera ideni ujya ntabarimo subira unyihanganire iyindi minsi ngahe basi iminsi 2 ejo nzoja kuri wambonye na hirya yejo madamu bakubwiye ko nge ntabari ndembe mfashe imbabare bakubwiye ko naje kwicara haranicajwe namwe abatindi nkamwe muza kwikopesha museka kugira ngo mizishyire bikaba ikibazo icyo nkene n'amafaranga yanjye nta kimwe cyaka aya ni jambo rya Mungu nta mwari akawunga mwagaramye hanyuma ku mafaranga nzajya kuranguza ayo maso yawe se icyo nkene n'amafaranga yanjye ihangane basi ego basi uyu munsi rakira ijoro riki winyihanganisha madamu ejo nzopfuma nirigwa yo winyihanganisha zorimisha amasuka ese ubangaha natwara iki ko mbona nta n'ikintu kizima gihari gumwe nabakorera iki koko ariko ntabwo nshobora kuva hano nta kintu nkana ihangane nakubuje ngo winyihanganisha hano ntabonye inkweto we ushaka gutwara nuko mufata abantu gusa muza mu profita gusa nababwiye ngo ntabwo nshinzwe abatindi bo kuri uyu mutumba urabyumva neza ntabwo nshinzwe abatindi ntabwo nshinzwe kugaburira abatindi ntabwo ngiye ntabwo mfashe imbabare none nimba mama wamuhaye ideni none witonde nyine azo ideni azorikuzanira nitonde azorigwanye nitonde ndajya kuranguza izi shwambara zawe madamu uyu munsi naje nje wimfukamira sindi mana wamutindiwe ndagutagambiye imyenda nambaye agaciro kayo urakazi ariko watobariye amafaranga ukaziyatorera ubutaha ningaruka nzabakuramo imyenda mwambaye ariko gerageza kwihanga mbabarira madamu ariko mama nigere wabigafukamira umuntu none ngire ntegamwa mama kubw'ideni gutumye ufukamira umuntu mama twitura abantu mama amafi yari miwe gufukamira imana nta kindi utakambiye umuntu ajya gutwishyuza mama ukoze ikosa mama ajya gufukamira umuntu yagobye kandi mbonye akazi basha akaraka karabonetse uyu munsi akajumbu ndakaronka nje kuraba aho nkura ico mpereza abana bara yo mbega aho ntibakijyana zizi yo ingo abana banje muje kwishureho amasaha hageze ko numva atamagara Hapana naona yumi. Mauzi kuna imishimije yako. Agutwara irumira mu nzira canke irumira kwishuri. Sindambara kimwe mu kunani. Ndakushamba kura hawe. Ariko ma. Kwishuri bana banje jewe sinitse murabizi. Nini makuma ngumizina? Bari muza kwishuri gira ningoga ahubwo mwacerewe bana banje.
sinize. None mama, twogera ku ishuri kandi nawe umeze nabi. Oya nta kibazo, haguruka mugende bana. Haguruka mugende. Ngo ndagushishura. Sama byiza twosiba mama urabona ko umeze nabi. Oya ntimusibe bana. Nimuja kwishuri. Haguruka muhoza, uja. Haguruka muhoza, we numva wewe. Ma urabona ubufye nasi bwa muhoza. Ngo nashaka kuja kwishuri. Ningo tugende. Utari kumwe nanje ntabwo ugenda. Ndaberewe. Nanje bazongurira. Enda kwishuri mwananje. Mandaberewe. Mo. Mbona gute? Kaje ndusha. Nambaye ivyarira mizohera mvuye. Ma, Sa. turasubiye. Ego mwana nimugende kwishuri. Reka njyame ndabe ko ndonka agatege nje gukora ndonka ikintu mbwira abana yo yo ariko gamana niwombabarira ukaba intije iminsi mikeya nkabanza nkirerera utwana twanje tugakura wowe umfashije mana bundetse kuntwara Soni mugiye musa gutyo no kuno musa nta wamenga mugiye gukora ikiyede ntabwo tuba turubakisha nta were tukeneye n'ukuntu mwambaye nta n'isoni yewe n'ishati yafungishije ibihunda by'ibitoki mwarunda ibindi mukora mukareba gutuma yango mugiye kwiga abana batindi nkamwe mufise umwanya wo kwiga mufise ubushobozi bwo kwiga mwambaye nk'uko mufise uburwayi bwo mu mutwe bwose n'ibyo musubiye mbone mwasubiye mbone mwambaye ngo mugiye kwiga murihe shuri mu kihe kigo kiwe soni ahubwo mbone mwasubiye inyuma niba mwikunda musubiye inyuma mbwira ni ngombwa musubiye mubona mwambara n'umukara mugiye kwiga Mama. 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 Mama waking. Mama. Mama. Mama waking. Mama. Mama. Jimmy, don't. Jimmy, don't. Wewe mama metuna mko za mama za sababu za mama.
wanje Ego ma. Titi ndabafise abana babiri Ego mama. tekana ndakubwiye Ni mama kuri kwavuga nk'umuntu ariko araraga. bariro mundondere akazi uzobukora kurondera akazi urabasha se twatura hasi baby kwaca ko zihari oya sibyo nshaka ushaka iki none nshaka nko kumesa canke nkoza ibyobo wapi imana yabaremanye imizigo kubera ikimwe ikwaca zirahari ntugire ikibazo mbabarira n'ukuri mama aragoye kandi ararenze okay tumva utabasha nabwo twatura hasi ariko have ndakurangira ejogo okay urabona uduguko ucukata mwajya cross hariya kujya mbere ucumana ukabona hari gate yahuje okay shikayo bakeneye umukozi urakoze kandi wihangane uyu mukeno wari keza be kuri kurarira wa mwana urashaka iki nshaka akazi k'umunsi umwe mama wanje aragoye cyane none hano ni kwa muganga ujye kumuvuza nase bumvise akazi bagasaba bariko bararira nshaka amahera yo kugura imiti mbabarira ubifasha uzobukoze hano ntabwo ari muri banke ariko ngwino nimba ushaka akazi ndakaguha nyaruka ngo ndakaguha izi mpuzu nibyo mufite mu nzu no gukoropa ni inzu y'ibyumba bine uri buca ngaha 2,000 2,000 urazigene bisa none basi wowe ubona umanga umva wama nta mwanya afite wo kwirirwa ndaciranira nawe ndaguha amafaranga 1,000 wumvise nta kibazo bavuze nahejeje nogeje ibyobo ese nabihejeje nyuma kagahumbi rero nahejeje ngende kugura yanjye ndaje ngo mangende none uvuze gute mangende nyine ngurira umva nkubwire mparure 1 2 3 wanyitse ntongera kukubona hano nta mwanda kineye mu ntoki ibyo ntabyo twavuganye ariko uje mbabarira mawuze mama yanjye hariya navuze ngo genda mbabarira mawuze mbabarira n'ukuri mama ndetse nga yavu rekura ingegera zose zizamo
Imana ishema kuba ndakubonye. Ngo mama aragwaye hano. Nimba mama wagwaye ndagufasha iki? Shaka mama yarangura imiti. Iki? Shaka mama yarangura imiti, mama aragwaye, mbabarira ndabigusabye yawe. Iyi mpuzu uriko urakora kuraza agaciro kayo? Uraza abakozi bayimese impuzu? Umva ndakubwira, sivyo? Ntihagire n'umuntu n'umwe amenya yuko je hari icyo dufana. Uranyumva? Uyu mwanya, aya masaha, aya masegonde ndi kuganira nawe. Uranyumva? Ubwire mama ko utigeze ubonana na muyomba. Urabyumva neza? Anko biro mutima w'umuntu wangu. Nawe urumuntu. Umubaze ngo sivyo? Umubaze ngo abavyeyi biwe bari he? Kuba nawe yogenda agasiga abana nkamwe nta n'ikibazo kibiteye. Kuko nanje nzavyara nanje nzasiga abandi. Uranyumva neza? Anka. Jambo wangu wambwira. Ariko sindakwifurije icyambaye. Oya ma. Waranje. Ego ma. Tete. Ndafise abana babiri. Ego mama. Tekana ndakubwira. None mama kuri kuravuga nk'umuntu ariko araraga. Oya numa. Mama ndakubwira mwana. Ego. Fise urugendo rurerure. Uruhe rugendo mama? Ihangane ndakubwira. Uzabana neza abana bawe. Ego mama. Ubana mu mahoro. Ukundane. Ego ma. Uzita kuri murumuna wawe. Ari we mushiki wawe muhoza. Oya mama, oya majambo ya mama. Ega amatwi mwana. Ego. Ndi ku marembera. Amarembera yahe mama? Uzamubera umuvyeyi. Umuhanure. Ego. Urugendo rwanje ni rubi. Oya mama, none kuri kuravuga uko ma. Oya mama, oya majambo ya mama. Ega amatwi mwana. Uri se. Ukaba nyina. Ego mama. Uzamwubahe. Nawe kubahe. Ego mama. Uzamwigishe. Ego. Amenye kirazira. Karibu. Ego mama, oya mama. Nanje. Ndi ku marembera. Marembera yahe mama, oya mama, majambo nanyene. Ndavuga ngenda. Urugendo nyabaki. Urugendo nyabaki mama. Uzabana mu mahoro. Mama. Mu bibi no mu byiza. Ma. Mama. Ma. 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 Udusigende mama. Urugendo rw'ubuzima ni rurerure mama. Mama. Tuzobaho gute mama? Nta kibazo
Mama yarimwe mama yarimwe garuka mama Umeze neza. Amazi yanyu narayabarakiye. Tuje kubw'amahoro tuje kubw'induru. Ntabwo twatse gutuka, ahubwo tuzanye no gusaba imbabazi. Ndabizi byarashitse hagiye yari yarakaye cyane, ariko ndashaka nawe ubwiwe yivugire ko afite ubwenge. Dushaka umusaba imbabazi. Reka kugira ubwoba. Barampanuye narabonye ko nikoze amakosa, kandi ndagusabye reka kurira. Mbabarira ndabigusabye. Girira imbabazi sibyo, nta rwango ndagufitiye. Mubabare nawe yarabonye ko yakoze amakosa, niyo mpamvu afashe umwanya wo kuza hano akagusaba imbabazi. Muhoze reka kurira. Reka kurira ndagusaba. Macha din hadi. Macha din hadi. Ushaka. Ndamshaka. Zamahirwe ndamukubona. Uramushakira. Nyine hari ibintu twavuganye nende gutora inyishu. Ibintu mwavuganye, oje gutora inyishu. Ibintu binyabaye. Ni ibintu biraha. Ugera ari Imana igira neza. Uzi igihe maze iminsi nshwana na Machadi kubera wowe. Kubera wowe vyizigiye. Ubu ntitukivugana na musaza wanjye kubera wowe. Uraraba wihereye ku birengo ukizamura ukageza ku mutwe nk'uwo mushatsi umenga n'amasinde yabuze abayasindamo. Ngo Machadi ari. Uzi ibibazo biri mwino nzu kubera mwebwe. Kanda kubwira ikintu kimwe. Icyo utazi uzurabaza. Ivyo birenge byagukuye iwanyu bikakuzana no ngaho. Ibijya nyuma n'ijya mbere bikandagira. Nugaruka aha. Magarire basize ubukwe. Ngireke
nta n'isoni ubwira tuzokubona ngaha basi wambabarira muhora mubare bivuye ku mutima murakoze cyane reka kurira rero sibyo mureke kurira ubu uzoza uraza kuvoma ntarira none mu ndakubaza ubundi mubayeho gute mwebwe tubayeho kunyera memuho nta muntu n'umwe mufise yobafasha yobitaho ndafise marume ariko nta kimwe adufasha aba ngaha muri aka gace kacu sinzi ahantu aba ariko mama yari yaratubwiye ko yitwa Didasi. Didasi uracyari ngaho nturagenda ngo uzane yandi reka mpoze n'ubundi heruka koga ngira mama waje reka nzana yandi ndabona tete ameze gute uwo muntu ndamuzi isura sinzi ahantu aba. kuko jya umenya ndiko ndamukeka mu Didasi akora iki nta kintu uzi akora araranguza ibitoki ameze ukuntu agereranye afise ikikovu ngaha neza ncenda nahabona jya narimenya ndahabona neza niwe sha wihangane sibyo wihangane bibaho ariko none urashaka kumenya aho aba Imana yabikoze ko mbayeho mu buzima bubi cyane mama yarapfuye dusize turi babiri twenyine ndabona na kimwe adufasha babarira wihangane sibyo bibaho ariko niwihangane ureke kurira nta mvura idahita kwihangana narabigerageje ariko ntibikunda niwihangane turahakwereka kandi amazi nzitse ndayaguhera ubuntu ntari kibazo nta kibazo jya neza kugerageza ndabe yuko ntuhakwereka aho hantu kubera umenya ndiko ndahibuka bukebuke muhozi aho ni ndabazanye ngaho ziba bagusaba imbabazi ziki mumushaka iki ngaho iwacu nta mbabazi zanyu dushaka ku mugezi ni mwatwirukanye muri ukamaze mu matwi ubwire hariya ku mugezi muri ivyo mwadukoreye hariya ku mugezi hari tani mama yafuye abasigiye mumuna amaso mwagiye mudusanze ni wacu kandi tora n'ibirato byawe tora nindabaze ngaho mama hari deni yafuye abafise bariya hariya umuza kubiriki uda cy'ubwenge muhuza wewe kubiriki udakanura muhuza wewe abaye ngombwa ko bajya bakasego bagikani nabo bari nabo bari urabura ubuzima turimo urubuka baza mu batubwire hariya Mana kubera ko ibamara ibibazo bikaguma biba byinshi
iyo mama yasigaye apasigaye nkapfa hari icyo yari kumarira urugo niwe yandemeza ariko yaransize banapfuma wemera kuko nacyo sigaje ku isi gusa warabuze sinzi muri iyi minsi gusigaye ejo nageze hano ndakubura. Okay, so madame ntawe wasanze? Yambwiye ngo uri mu bintu byinshi ntabwo hari akumva madame nta kintu navugana nawe. Okay. So ejo niriwe ndi muri business hari umuntu yarampamagaye nje gufata imizigo y'ibitoki. Yarafise gusoshika kuri 6 so kugira ngo nishyura amafaranga kugira ngo mbare ko byo bikuye amatoni yari yambwiye. Byamfashe umwanya muremure cyane. Dida nanjye nta kintu cyari kinzanye. Mfite ibitoki byinshi cyane. Ibitoki byinshi cyane, ibyo byakuze byabaye byinshi. Nagira ngo niba ufite gahunda si njye gushaka abandi ahubwo ubingurire. Ni byinshi biragera amafuso abiri. Fuso zibiri? Uri si? Cyane. Jedidasi. Okay, ntabwo twavugana ntashyitse ku murimo. Nta kibazo. Ariko nta n'ikibazo amafaranga arahari. Ebyiri nizere ko uzazitwara zose. Nta nimwe nasiga kuko ku munsi mfise abakiriya so bubiri ni buto cyane. Nawe ufite ubwoba ko ushobora gutwara imwe ugasanga ngiye gushaka undi muntu. Oya uzitwarira rimwe byose nta rimwe. Ntugire ikibazo sibyo? Kwihagararaho ndabizi muri iyi minsi ngo uri gukorana abantu cyane. Jewe kugira ngo nitwe Didas nararyubatse hanze kandi ryaramvunye kwitwa Didas w'ibitoki. Genda arangura ifuso n'udufuso tw'ibitoki sibyo? So utagira ikibazo ndaza gushika hariya ndebe ukuntu bingana hama amafaranga ndayabona. Mo ndagufasha iki? Mama kuva apfuye ubuzima bwaradukomeranye. Ego ndabizi ko mama we yapfuye ariko nta n'ikindi ndi bugufashe. Anko ni byinshi wadufasha turi kumwe nawe. Mube ngayo wanje mwebwe busuku mube ngayo wanje. Anko uracyari muto nzobyara anko. Kandi ndafise n'umugore. Ariko sindakwifurije ko abana bawe bazoba nk'ubuzima mbayemo. Okay, muri make ndagufasha iki? Tumaze iminsi 3 tutarya. Okay, rinde gato. Ikikuzanye ngaha ninjya. Ego? Injya gusa. Je mbaye PAM, mbaye UNHCR, mbaye Croix Rouge, ariko nothing. Okay, icyo ngiye kuguha, sivyo? Ndaguhe agafu gatoya. Sivyo? Ntuzasubire kuza. Unkunde. Nta mafaranga ndi buguhe. Ndaguha agafu kangano. Sawa? Birumvikana? Muhoza, birumvikana? Sindi so wawe mo. Sindi na papa wawe.
sindi papa wawe muho uranyumva ariko utari papa cyangwa mama wari kumbera umubyeyi mubwiye mama yaduze hama banje nawo ninda zababera abavyeyi nina kubera umuvyeyi abanje uzobabera abavyeyi nindi wewe utarava no kuyowane cyahariye tugende ndagwako gafama birangira ntuzobwire na musaza ko ari cyo je nigeze kugufasha uvuge ko wabutoye mwibarabara ivuse kuri mama wanyu yapfuye nabi nawe muzopfa nabi nka nyoko tugende hari umutwe wiwe n'urushatsi umenga udasokoze wowe biri Bob Marley icyo ni gikunyegeje muhoza icyo ni gikunyegeje ariko muzo ubwira amatwi koko icyo gikuye ugito haya uranduhije sivyo uranduhije imana izandinde kubyara umukobwa nkawe urabona ko iyo bya birayi n'ibitoki cyagiye batuzanira mama yapfuye byahetse kandi je numva inzara nijyeyo ubona amazi numva inzara nanjye numva inzara none wumva bigende gute ni byiza ihutanyuma bwa byiza ndashonje cyane nitwihangane tuzoba turajya mama yahora abitubwira yahora aturemesha none yaradusize urazi ikintu hari umupira bampaye uno munsi tuwugurishije kandi twojya ndabyibutse baguhaye ugurisha oya wowe ukoze amakosa kandi urabona yaguheranye nta yindi mpuzu ufise kandi nanjye wasanga ngiye mu rubanza urawuntijije none ntuwugurishe none kwambara no kwicwa n'inzara wotoye basi tureke uyu munsi wose tuwumare twiriho ubusa ariko umupira ntuwugurishe ntuwibaze uwawuguhaye abone warawugurishije yo gufata neza ujye urafise ubwenge buzima wowe ndiko ndaguha umugambi mwiza kugira uno munsi tuze kuza kurya hamuri kurambwiye singo sindawugurisha ntubikore byiza kandi mbabarira ntubikore none wumva ufise ubwenge wowe oya nimba umuntu se yaguhaye ikintu nuko yabona kugikenya tegereza wundi Imana ishobora kudufasha tukaronka inzu kudufasha mva rero sasa ndakubwira wero no munsi nana manzo sohoka kukugirisha uko ibintu byose ndakugirisha inama nibitekerezo gusa bifuye gusa ndaguha umugambi ngo wapi ngo ivyo bireke mva rero ndakubwira uri muto yiwanje kandi nimwe mugendere ku bitekerezo byanje Moza wa mupira ngo ndawujana kugurisha Tizi wambabari ukumva amajambo nakubwiye umuntu yakwizeye akawuguha nuko yarabonye ko ubukenya nabona uwugurishije azogufata nk'iyo Muhoza uracari umwana we nta byinshi uramenya ukeneye kumenya byinshi wewe kubera ko udatahura ubuzima wowe turimo ubuzima turimo no kwambara neza ubuzima turimo no kwisiga cyo no kurondera icyo twofungura hama tukabaho uracari umwana kandi uracakeneye kwiga byinshi ngiye kugurisha hama ndabi ino musi cyo turengeye agaciro kuramutsa wowe namvyibagiye no vyiteho Eric ntabwo ari vyiza cy'intitungana nawe Eric burya ntari kintu nashaka kukubwira umva basi ndakubwira none
nawe nyine kubera Imana igira umugisha kuba hariya none kuba Imana igira umugisha kuba duhuye nashaka kugira umupira uzobukoze uwo mupira wambaye jenda ubona nguyu ngaha zingurura turara uwo mupira ni wowe wivye oya ukuye no bana okay ndaguhe cyenda kugurira ngaha nyine Eric kubera nawe nta bya Eric reka kumvuga mu izina ndagusabye basubije ndagwaye so waranguye ni duhari ndabizi wowe nta mafaranga ufise ndaguhaye Eric nawe uri kumfata nabi umva basi ndakubwiye basi kubera ndakwizeye impamagara 8 nakubwiye ndaguhaye menshi kubera mbona umupira ungemusa ndaguhamagaye kandi ngaho sinjya munsi sinjya hejuru ndagiye ariko Eric 500 yuvamo isosi y'ubugari ivyo nje nibindaba ubuzima bwanyu je nije ndabongira ndaguharashe none tuko turagura ntabwo ntumbwira bya rasyo by'wanyu tuko turagura magana 600 basi reka imabasi ndagukuta amashi je siko ndakina nawe uratungana sana none ngaho basi ndakubwire ubu nawe ni ituguze nyine hari ikintu nashaka unyinjize muri kakagutanga bongo iki nagira ndakubwire uzugira aho finira ntuzuzura kina na jewe ivyo byari bikuzanye ya gusa nyine kwa kugusaba kugira nyine ndabe ko nanje ubuzima basi bwotera imbere gato okay sawa tugiye ibyo twumvikana hasi manje cyase akutara hasi ubwira cyara hasi ugarinda aho subiramo kabiri kanza umbiri sivyo ushaka kwinjira muri urujya mugwi wacu yakunda abakwanza ufise amafaranga angahe oya ivyo bya oya ndikunda kubaza ufise amafaranga angahe ivyo bya oya ntavyo nkeneye umva nyine ndakubwiye wumva ata amafaranga ufise umbwire nibandagirize basi icyo nzoronka ndazanwara nimba ndosi igihumbi ndazanwara 300 namwe umutware 700 basi naje kuzana esha reka aya mbere ngaha no musi ku mugoroba ndamubwira wa mutipe ko wabyemeye sivyo uramutse utaje manzu ndabe mu maso kwanza urabona ino sura yanje ubona isegeje uramutse utaje ndakwisangira muhiri wanjye ndakwereka yerekeje icyo ndicyo urakoze kwanza manzu uzana 500 ngaha yo Eric nuko rigira ikigongwe Eric na genda nabayeho nabi gusa uzuzanye 1500 kwanza bibiri kuko nawe ndazi uraza kunywa urakoze ariko ma uno buzima buzera ryari nuko ma ugiwemeye ko tuba muri buno buzima man ugiwemeye muri ibintu byose bikaba nanu ntabwo ngenda ngubicemo neza nagasuzuguro kumfata nabi kunyinuba umengo sindi umuntu nk'abandi